Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Snimila sam vam malo što sam radila ovaj tjedan, sadila sam, sijala i snimila sam vam malo kako vrt trenutno izgleda. Ostalo me za posijati još špinat i blitve. Mislim da sam sve ostalo posijala, ako ne to ćemo usput. I to je to, malo sam sredila vrt, najviše sam čupala travu i možemo krenuti tako da vidite što je novo. Ovaj dio sam tu sad sredila za gnjojit. Imam tu ovaj stajski gnjoj. Pa sam mislila staviti njega malo u kombinaciji sa peletima organskim. Tako da ćemo to sad odraditi i posaditi. Tu imam taj suhi stajski. I malo ću ovih peleta. Ovo su od plantele. Sam sadnice cikle, kovrčavi kelj, imamo cvjetaču i tu imamo nešto malo brokule. Sadnice su dosta male, mislim to je sve što su imali, tako da nisam baš mogla birati. Krastavci koje sam nedavno posadila, odlično rastu i brzo rastu. Bacili su cvjetiće, tako da bi moglo biti ploda. Tu imamo isto nešto tikvica. Ove su posađene, ima 10 dana. Zajedno sa salatom. I ovo je tu malo veća. I ljudi, to je to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako je, lajkajte, komentirajte i pretplatite se da me možete i dalje pratiti. Radovi se nastavljaju, a mi se vidimo u sljedećem videu. Bye!